Hello everyone, I hope you are feeling absolutely wonderful and amazing. Let's begin a brand new episode of Shaligraph. Today I am very much excited, very happy. Why? Because behind me, one of my poem legendary singer he is with me now. আমি বেশি খুশি আছে তাই লাগা নাম তো ভায়ান ফোম ইনা আছে আমি খান লা এরিয়া দে তাই তো song writer bi ase composer song writer ina singer tai ase to beshi mon tigina ami osore tai agani ami bi beshi khushi pa ase we idu dunya de to no one is perfect ami kan to perfect kon binai only we are trying our best amni kan video skip na grina this time to alak video de beshi skip kore lebi idula video de skip na grina power china aro amikan action support ekta mangi ase yade bhayan phom tai do legendary singer na kile moi bi singer don hoy holebi I love music kile music is everything na amikan idu garni tai enaga amikan la youngster generation de bi tai khan la time de do beshi itu media te hobi ki de beshi advance to nai amikan sob prachani ase to amikan la generation te tai bi ekta YouTube platform I want na ki enaga moi osore aina ko itu to thik ase ena mojon kotha kore na tai ita aina moila residence de moila kore pungchise itu gani moi beshi khushi aro paradak settings kan hobi ki kan hobi amikan moi ekla ranena amikan la support pa tai ge push koribo upcoming de pal kotha kan pal aro kana kan amikan ge tai kan ani holi ase itu gani amikan youngster kan brabi na ruki nai amike support kuran jinai tai ge be kuri tv koina moila side brabi amikan ge request koi dia ase to kotha to pishi lamba to nokobo bolebi moi amikan osore taila channel do nutun ekta ai bole ase koina ekta family youtube family ekta amikan osore thagibo to enagai narukina support to subscribe ekta kuri dia ro pishi phalobo moi ra taila channel do title de moi mention kurina rakitibo bhayan phom ina thaibo kina olibi china taige motab kuri dibi koina viewers mola supporters amikan sob ke arwi moi power kuri ase support kuri dibi kan real life is most important itu gani ami to lokaluki ko nai real life ase itu gani tai mola favorite singer tai ase itu gani amikan singer do ai chaise amikan osote kana do ekta do kaoli ase na itu gani aro viewers kan ge bi kobole iku asana nai youngster kan ke bi I will let in la bi kobole mon iku asana nai first time camera de aura nervous bi thage ole chance ase to amikan nervous to na khawo na अच्छा एची मैं अपने के लोग परा तो एकदम प्लेसेंट पासे को ना मैं भी भिसा साइसे और नेरुगी किना इटा बच्चा बार को नेशन ना सारे क्राफ्ट के तालागा व्यूअर्स खान और तालागा सपोर्ट्स खान नेरुगी किना मखान भी सब जन बरताई के सपोर्ट्स कुरबो को ना मैं जो सब प्रकोई दिया से थैंक यू acha kile amikan sob prachani ase elder kan iman tak tai kan amikan la stage te ado amikan sob prachani ase oi no one is perfect ekta jaga de to napungchi na bi thagibo oilebi amikan ase amikan brai enala ase tai kan alak dunia tikan isna ida ro hoje se itu garni amikan brai mistake thaga jaga de oilebi tai ge oi enaga laga ase aro tai ge ki demand grole ase amikan bra taila kana khan bi aro pal upcoming de annual amikan bra tai ge mangibo aro request koribo kile music inspire beshi tai inspiration na koriole ase aro last day moi etu paurina thaga kotha to HP Cloud present aro BN Vision Dimapur apni khan ke bi beshi
ताइला साइड पर आमेरा कोइ दिया से खुशी बाजे सपोर्ट कर होय सब पर सपोर्ट करे होले भी मेंशन कर दिया से PN Vision आरो HP Cloud Studio निखान पर भी ताइगे सपोर्ट करा तो मैं आमी बेसी दिखे आसे तो एनागाय नरुगेन आरो अपकमिंग डे भी सपोर्ट करि दिबि कोइना इतु भी कोइते आसे तो आमी कान असरे आला नाम दे ताइ फायान फॉर्म अचिवरा ताइला YouTube channel la नाम तो फायान फॉर्म ताइ काना आमी कान असरे एकटा कावले आसे तो यातिराय आमी कान भिडिओ तो खतम हो जाबो तो थैंक यू सो मच everyone for your constant love and support okay lokadam nyu एकटा काना खाओ दे acha eki puro le ko kawale kawo Hãy subscribe